Anap. Yes. Uri tayari? Yeah, bro. Uri tayari? Yeah. Wihakara mind kubaza ni uri tayari gusa. Nakurakara. Umuntu bita Ishkevin. Yeah. Ari mu baraperi bafite nyine wumvaga imirongo yabo. Ikagukoma mano kumva ni ibintu bitabaho. Babayeho guhera mu mwaka wa 2015 kugeza ubu ngubu hano mu Rwanda. Ari mu baraperi 30 bafite imirongo myiza guhera icyo gihe. Yeah, of course, man. Ari mu baraperi 20 bafite imirongo myiza guhera icyo gihe. Guhera 2015. Okay. Yeah, abari mu 20. Ari mu 10. 10. Guhera 2015. Kugira ubu ngubu mu baraperi bafite imirongo igukoma. Arimo. Abarimo. Ari muri batanu. Bro, arimo. Ari muri batatu se? Ish, guhera 2015, right? Yego. Yeah, ari muri batatu. No wa mbere? Aya ntago ari uwa mbere. Wa mbere ninde? Bushari, bro. Asante sana. Yeah.